मरुओइबा पाव राज्य सभा पुथोखिद्रबा CAB गजेट हाना फोंगलम ले हाइन हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन हाइख्रे खुरुमजरी मीटिंग ताबिरिबा सिंहबु तराम ओक्सरी पाव संदोकना पिजरी राज्य सभा पुथोखिद्रबा CAB गजेट हाना फोंगलम ले हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन ngasi कांग्रेस भवन पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबदा फुंगदोखरे महांगना मखा ताना हाइखिबदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असि हाना पास तौरबा मतुंगदा भारत की प्रेसिडेंट अयाबा पीरबा मतुंगदा एक ओंदुना रूल सेमगदबा अदु करिमता तौद्रिंगाइदा इंडिया की गजेटा हाना हपचिलंबा से अंगकपनी हंदक पांगथोकदौरिबा असेंबली मिफमदा वारेप लौदुना बिल असि विड्रॉ तौहनगदबनी अमदी बिल असि की मतंगदा ऑर्डिनेंस इन्फोर्स तौबा यारोय हाइना कैबिनेट ना वारेप लौहनगदबनी हाइबा वारेप लौसी फोंगदोखी हंदक राज्य सभा CAB पुथोखिदबा अदु माइथीरगनी खनबदगी पुथोकपा ngamkidabani हाइखी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से पास तौर कांदा प्रेसिडेंट एशियन पीर कांदा एक ओन गदबनी अदुगा रूल सी अमुक सेम फ्रेम तौगदब से सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गेजेट नोटिफिकेशन ने बसेब सी हाना थोक्तो ओग लेरमे बसेब सी एनडीए की गवर्नमेंट सी अखोय हाइजनब नते सी लोइना मयाम द कॉपी मम येन थोक्सगे बसे मोइना बिल सी हेक पास तौबगा प्रेसिडेंट की दुदी अदुम पुंग अमनी मनुंग दे एशियन पीर अनि अदुदगी सी चटनरे न एक सी चटनरे न मोइदी सी हातनी हंदकी एंसुइंग असेंबली सेशन से सिग बिल से विड्रॉ तौगदबनी लोक सभा पास तौग्रिजे एनी गवर्नमेंट लाक्सुनु मथंगदा यूपीए लाके लाओ एनडीए लाके लाओ बिल से विड्रॉ तौगदबनी अदुगा स्क्रैप तक चपखायरगा मसी मै थादो हुंदोखिदबनी हाइबसे मसी कांग्रेस की स्टैंड दी स्टिल क्लियर अदे अनी सुबा अमना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाक्त्रिंगदा आज सेंटर ना कना खंगनी मोसी तमंगम बनते ऑर्डिनेंस कैबिनेट तौरगा ऑर्डिनेंस एनफोर्स तौबा यारोय हाइबा रिजोल्यूशन अनी से हंदक की सेशन जिदा पास तौसेना गवर्नमेंट पुथोकी पुथ्रो रिजोल्यूशन दो कोई सपोर्ट तौनी नत्रगा ओपोजिशन डेफिनेटली मसी अखोई रिजोल्यूशन जी पुथोकने अखोई अदुदा मोहिगी मरिन तकपा हाइदारे मोहिगी स्टैंड जी मद खंगने अब ngasi paugi mifam aduda hanagi deputy chief minister gai khangam congress MLA sing amadi hanagi MLA sing su saruk yakhi MPCC की प्रेसिडेंट ओइना थौपुरबा हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर gai khangam बिल असि राज्य सभा दा पुथोखिदबदा स्टेट बीजेपी की लुचिंगबा कया ओकलिबा असि बोर ओनरे ओकदब सिंगदी CAB की दमकता अवाना खांगदुना खोंजंग चंगसिनखिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी इमा इबिल सिंगनी बिल असि राज्य सभा दा पुथोकट्रे हाइदुना तुमिना लेथोकपा यादे एनजे गवर्नमेंट असि मणिपुर मियाम न हेना खंगलिबदुनी हाइखी सही साखे सरकार सिकी पुलिस के सेना खोन खांगदुना यारेक तो खांगखिबा बखोय दु हुकपिगदबदो मदो बिल सपोर्ट तब कांगबु हुकपसे मसे ओनथोंग लाइबक थीबनी अदुना नै मसा बोर ओनरे हायसे अको सेम बिल नि हाइदनबा बिल दगी हियर इन देयर कोमा से खै कितंग सेंदोगा इट्स अ न्यू बिल का हाइजलगा अमुक अखोय की अंसाय ऑर्डिनेंस अमुक जरी रबदी हाइबसे अकीब लेरे अखोय पुनमक मणिपुरी खै पुन प्रजा पुनमक खोखम चेन हजिकसो होशियार तोरा लेबम चंगनि हो लुइंगाइनी की थौरम सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मिनी स्टेडियम दा पांगथोखरे अंडरस्टैंडिंग थ्रू कल्चर हाइबा थिमदा नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना पांगथोकलिबा थौरम असिदा PHED मिनिस्टर L Dikho MLA अवांगबों न्यूमाई MLA खासिम बाशुम MLA समुएल जंदाय अमदी तोंगान तोंगान बचिंग अमदी तमगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नागा हो नागा मदर्स एसोसिएशन मिजो पीपल्स कन्वेंशन अचसुम UNC अमुको JCILPS UCM यावना लुचिंगबा कयाना सरुक याखी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मसेंग नागा चिंग विलेज अथॉरिटी न सिंधुना अहुमलक सुबा ओइना लुइंगाइनी की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर की लोइनबी N हियाइनु इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष P बिमोला लुवांग संगबम ग्राम पंचायत की प्रधान S अंगोंगना सिंगबा मियोय क्याना सरुक याखी चीफ मिनिस्टर की लोइनबी हियाइनुना लुइंगाइनी कुमहै असिना नुसी चानबा लमदम अमा पुरकपदा मतेंग ओइरसनु हाइखी अवाना थौदो फतबा मयाम लाकदबा पुनमक्सु लाकदना नुवाइना सिंगी तमी पुन्ना अखोय पुन्ना हिंगमिनदुना नुगाइबा जावखतपा हाबिदु ओरसनु ओइमिनरसी हाबा वाफम ग्रासे हाजरागा पुना पुथागसर थामसुब नस्तथरकपा संरक्षण लिसिंग अनि तरामपन ngasi लोशिनबगी थौरम होटल इम्फाल द पांगथोखरे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिटिंग मखादा
Petroleum Conservation Research Association Sinduna Pangthokiba Thoramaduda, Consumers Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam, Secretary T. Ranjit, Bharat Vikas Parishad ki National Vice President Dr. S. Rajendra, State Level Coordinator S. Ibungotona, Maruib Mushing Oina Saruk Yaki, Minister Karam Shyamna, Nahas Singh na matam sadana Tauroidaba Tabak Singh Tauridabani, Loiba Naiba Petroleum ki Pothok Singh Kanana Bohonagadabani Haiki. Afa wakalun kalu afa tabak tau nang nasa se no di mupung adi matik saba mi masu choi na koi kene maruk papang wari saba do wargasu tamna taksi kasi laina allaman loina bodo wargasu kairo le kai do wargasu orna to school do wargasu ai hai base ai isana semda ga doine aduna ai matik san ba se ai na tauri ba thabak tuna ai matik saba mi koi ga doine aduna maram sa da ba phatte na khan ba thabak singje akoi na kai do isu tauroi da Tungda Thoramasiga Mari Lainana Pangthokiba, Layakpa Changdam Nabada, Makok Matang Tarabas Singda Manamatum Singh Yenthoki. Rajya Sabada CAB Puthoki Dabadagi Miyamgi ihau khara nemthaduna tangkak amada leiraklabanina issue asigi matangda center gi luchingba singda takshinnabagi damak political party taramatoina punduna semkhiba Manipur Democratic Alliance tagi All India Trinamool Congress Manipur State Tokle haina party gi president S Manau Tonangasi Mekolada leiba mahaki mayumda pangthokpa paumui singa unabada phongdokre bill puthoki dabasi Manipur amadi awang nongpokki miyamna amatta oina changshinminaki ba khongjang adugi achauba mai pakpa amani bill asi mathanta sizaraba bill amani haina miyamna harau thokpagi matamdi oidri manaba bill natraga ordinance ama oina puthorokpa yabagi phibamsu leibana mikup nahum singna leiba mathau tari haiki Cape Kamari lenena semkhiba Manipur Democratic Alliance MDA dagi koi Trinamool Congress All India Trinamool Congress Manipur Pradesh masidagi haiba alliance du dagi tokjare maramdi takak ama loisinlabanina masina koina MDA semkhiba matamda politics ki boiro non politics ki boiro tongan tongan wafam kya lakpa matamda matam dugi issue du yengaga amadi koi gi national level gi leader singi instruction gi matungina aikoina karamba khungthang logudage aikoi karom gi mayon da chatkadage habdudi koi matam gi miyam da khanginjarakani Sinphamama oina khoi loiduna Senthok lambi leihanbata natana lam asida business ama oina susangsin bayai haina Central Agricultural University Imphal gi Vice Chancellor Professor M Premjit ngasi Lomi singi training program hokdopagi thoramda haikre Integrated Beekeeping Development Center Directorate of Extension Education Cow Imphal nasinduna numitare nisup nispathagada ba scientific oiba mawongda khoi yokpagi matangda puthok pangthokpa training program aduda Thawbal amadi Kaching district gi farmers sing saruk yaki Central Agricultural University gi akhang ahai kaya yauna pangthokpa thoramadu da Professor M Premjit na makhatana haikibada khoi loibana khoi hi pibata natana mahai marong puthokpada su cha da tara manga gi changda pothok hengat halli khoi loibagi sinfam asina thabak phangdabagi awaba kaya kokhanbada su chauna mateng oi haiki skill the cow with training PDC mi changa ga yang khaine ko hana su khara pigre mi kuntra gi page da ko ne pira kan de sai gi mi changa sum ko ne changa chatruk sum thador ga di sai gi notice da lady ba Manipur da later ba sai gi nahar youth me am sing skill tor kan de di moi shina gi magi chana ba sin phamma da sai gi man asan thaba Bijaba loan atop sutaba yergadi asi Manipur gumbada notice da crisis lady ba unemployed ke problem si solve to we out aram lambi mada sarki drug da inaki bukhandi atorgadi madu chinnam ke tabakane ko skill development haina startup to skill development vocational analysis Paugi marathana aten babrem tang lagzari Honda car ki mamal February ki tang amadi hengale adubu sangai Honda da February ki tang tara phawda booking to biki ba customer sing da ariba mamal da car sing yon jagani customer sing damakta lupa lising tara mapan dagi lupa lakamal lising kun mga phawba ki discount su pizari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature kya yauri athuba matam da gari airport road ta leiba sangai Honda da lakpiu amasung khudong chaba sing si lawbiu
Manipur ki ahan ba 24/7 lamjing ba capna miyam gi sebada leizari. Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chananabagi book tobiu luhong bagi akhanaba discount su pizari. Contact tobira 1800-102-7959 amadi 8794613154. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Wabiraganu yumda anabag seba tawbinabaginamak wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna adomgi mateng pangjari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marunggidamak Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Mitra. Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in the sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panchwebi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary companies singi sister yauna punna branch tara hum doyang dukjare miyamna financial facilities sing lobi na bading sing jare Panchwebi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Amukana taram loksari makhataba pao. Khopum tampaki tipai mukte leiba army gi firing range amagi manungda bomb ama leiramle ngasi ayu angang singna bomb adu thengnarakibani hairi. Luang Air Services and Cargo Private Limited na Imphal, Silong, Agartala, Silchar, Dimapur amadi Aizolda paigadaba Regional Air Alliance Service amadi Imphal, Guwahati, Kolkata amadi Delhi gi Cargo Service athuba matamda hauragani haina kwa kaithel leiba Luang Air Services and Cargo Private Limited ki Managing Director Maisnam Ratan Kumar na ngasi paumi singda phongdokre. Gomena masigi subsidy gumba kema piring ngai mamang duti Civil Aviation Minister Diti Director General Civil Aviation na lepa ko fare amalai adu ki fare dura ko paijagani ticket che dum website ta ki phangani online adum ticket ka book to bi ba ka bi lo yagani hoje hoje ki ona de koi counter nung da sim thaba le jidri cargo ki re che koi na hoje cargo ki re tipi ba ngam jade maram de ke no ga cargo che Imphal Guwahati haiba amalai Imphal Guwahati ki re na tongana legani adegi plus hoje koi na cargo booking lojari basi akoi isagi aircraft nate atopa aircraft aniga type up tawjaraga thajaga dori bani poche akakna ba yarin sha khatang da thani yarin da khatang da thani habagi kanu di lejade Ngasidagi tang tara taret phauba DIPR na sinduna Jiribamda internal conducted press tour ama DIPR gi director Balkrishna na DIPR gi office tagi lamthakre nupi paumi yauna tour asida DIPR gi officials Singapore na mioi tara ni thoina saruk yari khongsada duga mari leinana DIPR gi director Balkrishna na wafam kya phongdorakli Kwaidagi koigi Assam border oiba lam oina leiba duga hojina district oina sulakhokraba Jiribamda loinana Jiribam kaktana tana Jiribamdagi Assam gi manungda leiriba Kasar gi Barak Valley da leiriba Manipur gi settlement mayam ama history ga koigi itihas ka mari leinaba puari ga mari leinaba keno mayam thawdo ga tho amadi leiriba living monument mayam adu yengba khangba amukazu nahunana rediscover tawba haiba tare koigi puari se adu masi mayam da khanghan base masi gi pandam da sinjabani
Catholic School Kanchipurgi ani suba gate maya da ngarang bom thamlamba thaongbu yaningdaba fongdoktuna oja sing Local Guardian Association, Parents Teachers Association amadi Transporter Union gi mute sing nangasi wakat mifam sathakre asigumba thodok asi matungda amuk hana thogan biganu haina Catholic School Local Guardian Association gi Secretary Naurem Zibit na fongdoragli matungda jo asigumba pamdaba thodoksi school da amu hana tohon tawbiganu haiba aikhoigi delliba laikai sigi parents teachers side jo akoina appeal tawjari loina la karigumba Catholic Educational Society gi authority ga underground office ga kaigumba makhoni yanadaba phanam leiraga su akoina hygienic badi school da mai tamiba mairoi singda ki akan pibasi tawbiganu aduga nasagi Educational Society gi music nasu authority nasu hariba athu matamda nasagi mokhisi yanadaba honabiu adu mai masing tambada ingna singna mai santi oina mai tamba phangbiu haiba wafam se haijari Bihar gi thabak tagi potharaba chahi humpu suraba amadi yamdrabada chahi humpu journalist oina thabak tawraklaba journalist singda tha amada lupa lising taruk pension piragani haina Bihar gi Chief Minister Nitish Kumar na lauthokre Patrakar Saman Pension Yosna gi makhada senpham asi pigidabani hairi kariguma pension fanglaba journalist aduna laikhidaba thoklabadi mahaki nupi natraga mapuroibada thagi oina lupa lising ahum pigani hairi chahi asigi April gi tang amadagi chatnaba hogani hairi amaromda Chief Minister Nitish Kumar na journalist singidamakta lokhalakliba thabak asibu Bihar Working Journalist Union gi General Secretary Kamal Kanta Sahena thagatpa fongdorakli Shri Shri Balaji Foundation Trust na sinduna lamdeng khunauda Balaji Tirupati gi laishangama lamsang kendra gi MLA S Rajen na hangdokre thoromadu da International University of Bhagavad Culture gi President Partha Sarathi Das Divine Life Manipur gi Maharaj Gopal Krishna Swami susaruk yaki mapal leibak kaya dagi lakpa bhakta kaya susaruk yaki ba thorom aduda MLA Rajen makha na haikibada Tirupati gi laishangama saduna lai khurumna ba mafam ama pibani lamdamasi gi miyoi kyana sel changna Andhra Pradesh ki Tirupati Laifam Tana Chatnaba adugi awaba kok lagani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯍꯧꯕꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ Loishilakpada maruiba paw amuka na pizari Rajya Sabha da puthokhidraba CAB Gazette ta hana fonglam le haina hana gi Chief Minister Okram Ibobina haikre